Hello, check. Hymn number 248. 248. Hello, check. Hymn number 249. Hello, check. 249.
sa bu hem ma ling palan achenga ling apau ching na taw achenga apau yang lok pun china anh mi yong mai ling yang phai ma yong mai lok ha hymn number 277 277 hymn number 279 279 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hymn number 454. 454. Hymn number 459, 459. Jesus
Hymn number 445, 445. Lòng cơ ma hoàng ngài mẹ kem nàng cho có chỉ có ye cả keng ở tang mẹ chỉ sự ai nàng ta wa ye we long ia chan bơ a chen ta te wang tang ma wang ma wang ngài ai ya me me ti si wa na hallelujah ta mong mai na ki i mi yong ma che sa che hãy con phơ hoa sẽ bay yong phơ hoa ai yên nhi ba kem ông nơi ya o i a wang ai i ba wang ya ya na chin chin ta i pen ba thao kem na wang tang ma wang ai ai ya me ti si wa na hallelujah ta mong mai na ki i mi yong ma che sa che pe ai lam cơ ai ma mong mai na a tang yi a no ta tai nang ki e men yong am lo cơ thao kem nang ki wang hi wang ai ya yen wang ai ma wang tang ma wang ai ya me ti si wa na hallelujah ta mong mai na ki i mi yong ma che sa che Hymn number 417, 417. Song bu weng tơ ai mong mê na đâu na sẽ tam nàng ia mong ma son tay la tao à nong mê ma na tao tay la ma lang yang pa yai trên thờ ta ma
Hymn number 410, 410. Awangna teman phơi mission sponsorship lan chan bu atau fabulan men hingjaya KBCM mission the jambu MDC student mesfi kosom loba March April 2024 jingna 5,000 fabu atau teman phơi fabu nokap Mr. B man hai todok jing yungonang Devotional and family Chingai ward enoka March and April lekyang ichangna 6,000 phabu chaidam nang Miss Li Ying ang now hey Mr. Dingkap ang now Minme mission the April 2024 lekyang changna 1,000 phabu chaidam nang Mr. Timon Don Siong mission the 1,000 phabu atau chaidam nang aniu yelakpe Mr. M. Chiong March 2024 jengne 1,000 10 mission khung March to June 2024 jengne 10,000 imo pa MDC mes 5 February March jengne 5,000 C awang
January to April chừng này 20,000 Pai Wang March chừng này 1,000 Mr. Wai Long Phek April chừng này 10,000 Yuak E January to February chừng này 3,000 and Yang Pa May to September 2023 Liên Tập Wang Piang chừng này 5,000 Ti Kung Wang U Ting January to June chừng này 6,000 Each Ching Yen Ching Yam Sam New Word 5,000 Em Long Cheng April 2024 chừng này 1,000 Ke Mo Pa March 24 chừng này 1,000 Let Jan Long and Family March chừng này 1,000 Pi Ang Meng April 2024 chừng này 1,000 and Ang Meng March chừng này 1,000 Nok to NBCC Mass Fee 2,500 Sa among may to bu phabulan chai ha NBCC exam phalak ching na yopu ma champa sa mong may to bu 1,000 ti ya yao nok chau tam bu mong may to bu 500 manai pu bu wang bang wong ngoi bu mong may to bu 500 kun pa pu bu wang bang chang ngoi bu mong may to bu 300 ani taman phai new site fellowship vibu donation Mr. and Mrs. L. Awang Angha inoke donation 1 lakh phabu hatu chai tam nang tini akung wang a pha tai lak sa khung da do awang na phabu mun ka chai tam nang pangbo ta yam scholarship panphong 1,200 pizza restaurant alaep ngodang hatu mun ma teman be nyolong a 2,000 phabu hatu chai tam nang Solem Santa Mart Noksalan may ang buta minyong pa mong may topo 1,000 Songmat scooty chow tampo mong may topo 1,000 John 3:16 Society Senior Citizen Home min may 2,000 Machin Buman Aying Scholarship panpong 1,200 each ting tok atu mapu yan tamu ta mong mai topo 1,000 ching non nok mai yo pui bakja wan ta mong mai topo 1,000 en ting thap kari chau tam mai yo pan ta mong mai topo 1,000 hong pe nok chau tam mai yo pan ta mong mai topo 500 wan tan pu pu wang pang ngoi pu mong mai topo 500 each mary mong mai topo 500 en man pai Pupu wang peang pan me police bu bang wei bu ta mong mai to bu 500 Chetin wang mong mai to bu 500 Pupu men me mong mai to bu 500 men yan be phanang nepe mong mai to bu 200 Easter Sunday mong mai to bu 500 Pi mo ya nok chau tam bu mong mai to bu 200 Yes yan yo mong mai to bu 1,200 Mewang Easter Sunday mong mai to bu 500 Hongken, Nok Chau Tambo Mongmai Topo 1,000. Waimen Po, Nok Chau Tambo Mongmai Topo 2,000. El Awang Easter Sunday Mongmai Topo 5,000. Pong Wang, Pupu Wang Biang Yet Sipu Bang Weibo Mongmai Topo 1,000. Long Ang, Pupu Wang Biang Chang Weibo Mongmai Topo 200. NL1 Mai, second class gazetted officer, Post Topo Hato Mongmai Topo 3,000. Mong mai to bu mun yan by 500 chatai waiting mai so tambu mong mai to bu 5,000 yen tambu mun ma mong mai to bu mun yan by 500 and ong wang boxer and price mun yan by 1,000 mun yan by scooter chau tambu mong mai to bu 500 let yak yop kai akumne yo bakam bu hebak cha wan mong mai to bu 500 teman phe ani yilak pe Mrs. Apong New Site Fellowship yo nok we bu the chambu mong mai to bu 500 diplo wang tiem ching na akumba yo bakam bu hebak cha wan da 1,000 long niem PTC bai bu mong mai to bu 1,000 wang pha nok chau tam yo wan mong mai to bu 500 Em lawang nahalan chene yo wan da mong mai to bu 500 lei chai bu wang bang a su bu ngoi bu mong mai to bu 200 mo pa kari chau tam yo wan da mong mai to bu 1,000 ending ke mong mai to bu 100
Trumfe Sapa, Willow, scholarship panpong 1,200. Lucky Truman, Ngaipu, Momaito, Minian 500, Fawlander, Avan Yeneka, and Moy Mansi. Gumenok wongpong sing etam lak tina hebak yanang awang ne IEF lan napu ngau jahaga etam nang district में unit wise mahaka chim hempu tramlai 10 April halim ni nemenglak hadaw ni KBCM yom nong ma ngolak IF land training thamlai daw jina halim ni awyan osin IF om ngonang moilan khonda pan baji ma KBCM mardechas yom nok yam ma pailak jina IF members landa hadaw singadam nang ani tawyamu halim ya IF land kaya fanna woilak yom no ka sa hatau chai tam nang aneu KBCM mong ma theology e soyang phailan aneu sa nyau chang nyau ngo pulan moilana yoy min tingka kanya nyang associate pastor nyanau manpo e yang ma hatau hatpa mong ma fa solak tina theologian student lan ane nyau so yang phailan jing neu hatau singna tam ngau chai tam nang aneo adama taidim changonang hatau taidim taw mong lo e kining ewan tam moilana jeng chai lak tina hatau singna tam nang KBCM Sunday School Ministry Nicha Seminar Ni 13 April 2024 Venue KBCM Hado Tamayom Nong Menglak Time 9 AM Voilak Nyanau Lemnon Sunday School Teacher 1 Number 2 Toywang Aiba Yoblak Chainau Hongban Associate Pastor Youth Number 3 Anpon Ngau Elak Pachai Yanwang Sunday School Superintendent. Number 4 10 AM to 11 AM Session 1. Topic Amai Boom Kawang Khumjing 1 Corinthians 6 9 to 20. Resource person Nahalan Ngolak. Number Chama Dr. Pongdao Longle, Director Prayer Warrior Ministry, Mon Nagaland. 5 11 AM to 12 Season 2. Topic Bumainong Ma Chilalan Maidam. Resource person Nyanau Manpo Associate Pastor KBCM. 6 12 PM to 1 PM tea break ngolak. 7 1 PM to 2 PM Season 3. Topic Mental Health. Resource person Nyanau Liai. Counselor at the Senate Tamlai Facility District Hospital Mon. 8 Tuitema Yopayanlak Signatambungao 13 April 2024 Nicha Seminar Ngolak. Number 2 Registration 9 to 10 9 AM to 10 AM Mong Mangolak. 3 2023 में Sunday School graduate ने मेंगपू नाहालान अने मैट्रिक फा ngopू नाहालान au yesai पे omlak tina nan fengnang. 4 hato taidim moilan ne yo pe tanha
Ano tinya NBCC dio prayer ngonang yo puasa tuitim yo wanda chairperson kaya kantang ne meng yang yo blak mola na tinya NBCC dio prayer acha sa yo batan ke yo sa tau chai na tamnang ano ni chai sa hanyu lepia Jupeng committee sa KBCM ning tampu lan mongham yang ning tampu kia tinju simayama hado kia timbunginang moilanda Jupeng committee landa mongmai pu minyong fa pu ngau chai tamnang ano auyan ausin tinju yin ba au pa paya sua hado khumjing ma ngonang moilando welcome na mengnang ano ta fe jamse MTC student lano toman fe tinji hado yom nom omlak tina ong pungau chai damnang ima yong lak lok lak ka fai me pa se ka introduce ne menga imanda haka hibak falak tina I damnang aneo yo pu hibak cha haka ya na tamhunang Reverend Pastor Mopa todok jingha ta revival speaker nya kangonang hadawa 12 to 14 April mongma ngolak Tauda tailak jine Reverend Pastor Mopa ano ifai tikon paije yopon emi shonglang onang tau jine nangni ok pune mengkama yopum om tamlak jine tauda chama pai bomai lak se yopato chai tamnang ane emi pai ngowanda sausan balana cham sapaya emi the nai kon yonglak jine I totok jingku totok jingku sebang emi so tengo wande pangnyua mong me yo petan la pangnyua so jang yo blak ano sausan balana iman emi te nai kon yang totok jingku me revival speaker na talang onang achau yaha om metamsi emi kembu chonghalam kari inchin ane chimlak jingo yaha achau ngoe man tawok lang na kawang moe man pu tai ton meng tamsi yo sa moe lan na chamsi yo pha hallelujah ya sanyale tomang tekan bu yungwan pa achau ba kawang Yungwan ba achau ba kawang hado pa pumai nok laneo mohe man tau bu revival ayong chane menglak tina jimlak todok jingku pumai noko kawang nanga iman hado revival ma so bo mongta hado pumai nok lan feo kawang nanga tika pa ya nang ngau tamahan tamlak tina se sona tampo nang so san pa Reverend Pastor ayang tikon pa emio kawang nanga emi kempu chong hailam kari inchin ngoi se ni sa ayana memlai mani se kawang nang pau yau se nang yak ta phanava emi tang manang achau yaha angan mong sipsi jiba najere chi su krisamin me yo puai hayang betolan asai upa nang mong yo amen halimya IF lan fanaya laksi pumaya combined service jimlak sa hadau ke chanang tau juna moilane halimya combined service jimlak acha sa tai ngo kayo sa hadau tamnang sa taman phai sausa nyu cha da nyu ma cha da ya ha ngau so kono ilak jina
New Maja the Hipak Patamna. Mulan namai kawang tengau phai yong ono sa ade yama yonga sausi de pha kasi wata tam lak chine yong ono kawang tumanda sipsibu kaya yong hipak phibu ma tumanda tengau pha ngono sa number 1 ma number chama khamoi chingsau imana anyai na kawang ta ating lak ma wong nang aphan pha ngo ya se kawang hatau ki nga ngo nang number 2 bu ba ma sa siong chingsau hatau kawang ya ha jing ya pha ba hatau ki chau ngo nang ki sa ha nang lim si bu ba ma leng ha chingsau ma yo ong anu tu ling lak anu tu ling yang yo ong nu yang ang nok nu hai ya mai ba hau tam nang ki hatau ching na yo pu mo na sa please bu ba ma sa nakalen ma nahalan iskon taibu hatau jibu hatau pho ya lak chen na hau tam nang gi yang police bu ba ma mam sa li tam lak hatau tak ma li tam lak hatau hau tam nang gi kawang ngau tu si pu ngau halan ma sona Mulan dan mai awa tuanga tolai hem koja haga mulan chayang inang yongwan pade mungmai hem lokto kadok yu say yongwan pade mungmai phai yu ba khamdo I si so ma mungmai hem phai pai ke yongwan pa kawang se taipu au piu ta pe ia teman ling hayanga temana I ching Tamana I kadalan, tamana I yumpu mantok. Kamjing pidande minyong pabu pai ongtau. Tau badabu kode yitloa ongtau. Ide minyong padau hayanga ide yitlo dau. Yongwan ba mainang. Iye kan bua akem yenang hayanga iye munghem bua cende ngolak. Tawe cende wang sampai I si dai bu daman pai KBCM. Nyom ba Aneu sausan balan sausan yulan ane Reverend apalan aneu lungmailan mawuyanga tani hadau devotional service de au shine kawang ngau chailak chingne toman payangonang ki moilan kawang menma mongmaye welcome ya bu awang na hadau china damnang tani toman program cha se printed program ayanang do yang be nyumba the way ke sibuma do mongmai se hadau ke yongonang Tani tomane chon dialog taidam hadu ke do nyan apa yang onang do ke hadu tawai capi maca se I dialog wan de numane doi wanga loklak chingne hem number 447 hadu epetan gai doi wanga yuplak pahai jai yingpo ex tigon hem loklak pahai jai wangnon yopu committee chairman chingai ward iman akung Nishibu bama KBCM youth alumni lema MTC student line chingna yopu wolak nyompa Police ibu bama soul winning ministry hemloklak paheje nyewang ngama hemloklak chingna mu Mrs Chaimai akung dawi yang phema topu hai takbalan chingna yoplak wolak nyompa aneu konyo soma hemloklak lan hemloklak Yen tembu akung born again in Christ. Lalu makonyolak Reverend Muba Pastor. Doi demeloklak 436. Tani temane cuna dalak taidam hakung onang. Man epso kemamulan semsa yung yang lokak. Kadang
achau ba wang dang achau hyang a yan ka wang ni yu yong hipakamai chingna sa tomana nang min yong nang hallelujah yong an ba ka wang tini a achau ba nyoi bunyi toloi mai bunyi nang da to bunyi moe man bunyi tak balan mai tam bunyi hado ni yu yong cha ma KBCM nang ka dalan awian awi ininyai bu phai hado nang achau kham ching ma moi man ya lak china sa yoi anu myang cha lak china sa khak ma pai ngo nang to khai yongwan ba ka wang nang atman moi man pha hayanga hado tai tam ma awian awiya nang miti siwa nang di enona lokalaya ta angau lakai pangniwa taman moi lan moi man nam yang tam pha hayanga anyai na awi nang niom ba hangi ba nang achau lai ma ya phan yang ha tumanda nang achau ya ha yin tamai ha na ta la kai wang dang ka wang nang niom ba tok pai si su ma achau ya yu kai hayanga yongan ba ka wang tamai han bu a sa ya pangniwa taman moi man nam yang tam pha sa am tanga nang da ema kham lak nang achau to he ngau ling ata e ba nang ma bu sap si yu wa ling lak pong pong to su hi ba ka yan phana fa yini ba chi su Christ amen ma wang dang ayen ka wang yak ta phana fa yop nang upa nang mong he yo amen kung man mai yo patambu pa de minyong panang kawangai nangai ninok noksa de lak pamoy manadam si sa pai je wang non eman akung de hemlok lak ching hepak panang daw yang phai ma aniu KBCM youth alumni to man cha phai ma cha sa yong yang lok lak ching hepak padam
的满眼你，哦，行个呀上了，对牛熬家。Hem nok ima ngau haja. Yum nok ala ibu ma. Mabu lumai tanyang ke tuman pejam ngok bulan atama katong nyumu yan yang ai lok yok. Yut alumni men ma tuman hem pacha lok lak. Tenap tuman lok lak lok hu bu hema. Over Jesus Christa tang bemba takalibu hatau cheng de. Te elaya be hatau mai ie yu ba katong nyu sing nyu nyu. Yesikama alau hu ne kam yu ai. Hiang boy. Iyan, mengobu iyan, yaha hadau kang yunang ay si ibu hem tu mana lokon. Ngisi wa buhali jeng tang pempi say cha 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 say nang do so pu te te we yao nang say cha 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 say nang do so pu te te we yao nang Krista tang pem tok te San lang na kan bu sip si. Ya san lang na kan bu sip si. San lang na kan bu sip si. Yun ya ha sen yu na ya san lang na kan bu sip si. Yun
nhung yên say khang nong kim ya san lang ne kan bu sập si san lang ne kan bu sập si ya san lang ne kan bu sập si san lang ne kan bu sập si yên ya say you nang ya san lang ne kan bu sập si yên ya say you nang yên ya say you nang. Thank you. Kung meng ha tama kung yi kaya kawang aulan hem kaya ya pai bu jingne anya ne minyong phanang numan yen de kawang lak pumui mansi sa MTC student lan jingne yopu hipak wuilak ado nyum pad phanang ye we Taiwan de do MTC mo ongbu iman hem lok lak tau yang pai ma ka ta cha mung mai ngau ilak sa iman de hipak phadam na Mulan dan nap mai, atau hibak amai jina kawang dami nyong bufanang, teman fai tanah butai dam congpa, Pastor Pumen, sing na tambuki teman MTC students lan, akyang nyuma moilan jina hibak fai ma yop bupainang, tanapa aniu tuman jina selom se yop lak jina hibak amai ja tau bungonang hayang hadawa. Teman KBCM mission kaya sponsor na menga tenengbu wangpiang mengo shubu students lan tau do mabu sponsor na menga payang ke hayang creation na menga taya ministry ngonang hayang tinyo temana kada panmalim de sponsor na menga ngonang teman KBCM mission kaya hayang imanyo mo bu atama tening final year hayang ngani bu lima hadau lima next week may iman Christian emang atai lak tau ma uam ngonang tau jena tau hadau ma ngopu MTC students lan teman pumainok ka sponsor nemang bu teman fai pai ngopu iman menca fai menca se ilak hayang ibu kia no mantau de pai yong lak jena se yo pato chai na tamnang Mr. Athat. Okay, please come. Ia pumau mubu Arunachal Pradesh hayang PTH third year mangonang teman pumenok sponsor ni miang bu. Anio Mr. Kolang. Ia nyak new kata anio PTH third year mangonang. Anio China Wako Chandown Mabu Iyo PTH third year me ngonang China Mopak Kangam Pongchau Mabu Arunachal Pradesh Mabu PTH third year me ngonang Nya naw na miyang nang moyang Kusam Wangsu diploma third year mangonang diploma in theology me third year Miss Peman Nyonu Arunachal Pradesh mu PTH third year mangonang Miss Ngapse Wangshu Pumau third year diploma course mangonang Nokchu
nyan ham Konyak mabu hayang iyo PDH second year mengonang nok mai wangshu mabu diploma first year mengonang Mancai nginu Arunachal Pradesh mabu PDH 1 mengonang first year ngunlai shanu noksa Arunachal Pradesh mabu first year mengonang nyalai nginu Arunachal Pradesh mabu PDH first year mengonang hinak shanu noksa mabu PDH first year mengonang Hadaulan teman KBCM mission kaya mabu mission toy lingbu yoma MDC in particular college chama nyaubu na halande jamabongbu teman moilan men me families individual hayang noksalan chambu ngonang tau kami iman no man se yising anu iman no man se yising hayang boy kawang angjing jing na se ministry to so lingbu ngonang tau kami tau ma o mengobu pangyohalan teman sponsor noksalana hatau kada ai tinoka pau nang buyang no se menjai bodo no man se ngi no ani students lane o hatau kada lan yo mu noksalana pau nang ate se hatau ki imane chinda yopuma tai dola teman anya ne sponsor ne myang bu noksalande minyong fa mongmai ani yo tome nyobu MTC students lan teni teman fai ha kachama yobu kemlak jing na se si ho no ongbu da mongmai pone ya sponsor noksada mongmai anu students lan da pone ya teman jam yak pa ko kayo okay kawang mohimala mission board members lan yoi soching mu jam yong kai KBCM mission board members lan mission board members lan anyo sausan yulan sausan balano jam yong kai mission board ledo kada wang a yeng yong sausan yulan sausan balano jam yong kai sakine hadaulan mission board members lan wiyang iman jingne teman KBCM members lan teman moilan yopla iman studies mai soyang anu ministry de mai yue domana taibu Jisu Krista punga omai tam han bu iman mai dam ayong ya bu kaya tau ba bu mai nok mission bu mai nok na yalak pa yang lak jing na yoblak tau kami students lan kindly you may bow down or sit so that the church would like to will pray for you yeah we will all pray together jam shu bu pagi ha hallelujah chao ba ada ba yong wan ba kawang nang sipsi nang yayang ayong chingna se menyong fa boy hadau ma anyai na KBCM mission kaya hang sine MDC mengobu students landa chamo bongaya scholarship pa mass fee pa tuition fee pa pai de kawang nang singnang mabu Christian na myang yang evangelist na pastor na Bible teacher na sausan ba na mabu pumai nok mengonang kawang nang deminyong bu faboy ani o yelak pa KBCM noksalan kaya MDC ma nyau ngobu na usilanda yelak pa sponsor pa bu ngonang anya ina yok isang bu noksalan hayam lan demyang bu jingna hayang kawang nang sausan hu theology nya hu hayang boy shehingin macam mukada yenang bu jingna tau kai ma inyu na ibana inok na hayang imjing pumai nok na KBCM myang pawu dikpu tinyi o hadama hayimlan iman panmelim nawe nausilan ngonang owang dang kawang iman ayenjing na kawang nang de menyong bu fa boy anya ina PTH nya wang bu theological journey ya wang bu awang ba wang biang bu tinyi final year deng woi se nyau bulan ani bahan me iman soyang dalak iman ka saude kawang nang acha angan wong umbu kaya nang sausan bume ataba ma sausan oklak jingna mongchong yonglak jingna iman singyang manyang bu tang makawang nang yaha acha angan
mà chôn bùng ngộ phà hay yangแต่นิ่งให้วังบุลันยิสิมาสกินเยอร์มงบุลันหังเสนยาวลักนังงอยอาเบไม่โชคลักจึงได้เสกวังนังอิมันอายันฟันจวนพาให้ยังKBCM Mission Boardอันนำโนไปนัง Board Members ลันเดกวังนังมวยมันตั้มสิให้ยังอันยูนกซาลันฮะดมันนาวชลันอิมันปันมลิมเดจัมบุงงนังกวังนังอิมันอายันนกซาเสด็จกวังนังมวยมันตั้มพาให้ยังตุมันจำKBCM Missionหังเสนข่าวงอยอาเบฮัลลันเสนยูเอลมาไม่ดำยานังMoilando kawang nanga mohiman gelak anyo nang angching china tuiling lak mongchang yalak panye matam gelak se ating lak pu phai hada mayong haubu hayang sa atumana yopatam nang songda namno ya pai bu hadawa kawang tuman nang ka so mayong bu sagina hay ngonang tau kama moilanda kawang nanga chaki moiman tampa se anya ne students lanjing na se moiman yu damma hayang ka sau nang hau dam si se fan fayup nang tolana so pa nang mong yeu amen yeah may God bless you and if you have a special number to present you may do so followed by a testimony yeah thank you God bless you nấp mấy teman chăm sang này lộc phải stai nấu khai teman exam ya ngok jing chăm sa ke sebecem hi pagya phau tau jing na tau ma nya nau tami chăm sing su bu hem ka ong mak ti siwa tama lok kan sa tami lok lak hema su krista ni se yu wan hang ya lak khata Chang yang ngai cha pa ya tai la nau ya ni u cham se im ni sim su a ngo lak cha tai lak cha ang tau la ye tai pu hi pa me i yu la Anok ti ya tim kening sa ibu ya okla bigmat pu jali ya Krista yula cham sa tui ling sau san pulano cha thấy cha tâu na o tim yang Dan bulan hay i phai vui tay la Cần ta mong tình phú nào yangวันtích phai yoi sang thăng ma amen nga o wang ati Nhầm ti ba phai iman mo ma o nga nyu lan nau yang men nga kem sak na yi wan te nyam ti pa pai ta ye ta kep kep iman mo mai ya o tau anok te yi ya tim kening sa ibu ya ok la Nikmat pu Jalia Krista yula Cham sa tui ling sau san pula
thấy cha tâu na ô tìm yang đàn pu lan hay y phải vui tay la beng pa lan ching na Krista một bùa sâu san pa la ya tay yoi tôi pan pa màu lâu yi từ tay pu cha li na nhìn sân nóc pu lấy yi văn từ ye tum pu sâu san pa la na wang nhạc từ sep tâm la âu yan thêm iman hay mong may la đâu nộp từ yi tim kening sa ibu ya ok la lik mat pu Charlie Krista yula chấm se tùy linh sâu san pu la nu cha thấy cha tâu na u tìm yang đàn pu lan hay y phải vui tay la. Thank you. Moi lan tan mai moi do konyak pra na thaga pra nagamis prai aru english pra ena mix up korina ko praise the lord hallelujah kawang minang jin de okay firstly I thank God for granting us such a beautiful and wonderful morning to come together and have fellowship and meditate on His word. And I respected this morning chairperson, pastor, and deacon both, and I respect all the believers, those who are present here. All of yate, and as amni hanla osorde, ena khara hobolu paradu. Itu to isrola moromase ena babi ase. Kile mane iman dangur church ke, moi kitia bi aru sapna de panai ena khara hobo ko ena. Do mange moila sarigan MTC bra aha itu kan aru including me. Mange sponsor kora aru apni khan pura morom kora idula olop kotha koribo koina uthise man MDC te na aha age de do kunuba do muims na manu khan do bishya je mane iku scope na thagena ki koribo life te koti jabo itu na jani na thaga man kunuba do study te bal hoilibi kunuba do gana te bal hoilibi kunuba do kiba kibi ekdam talented thagilebi poisa na thaga bra do man iku koribol na pare ajikali la life te to ajikali ga itu generation ye to man sob manu jani poisa kote joilebi ki koribol koilebi poisa lage na do moila papa la planning do ekdam ena bible study jawal dibi koina ena thagise to manla gori to iman effort koribole na pare holwi last day manla youth director kotha korina KBCM bra ena sponsor koribo koina itu kotha hoina bishi khushi paise bishi problem de thaga man laga time de amni khani pongju korina aha misna ena page bishi khushi paise itu moi problem face kora to ikunu helobi itula uporde bi manu khan problem thagi
itu misnai moila sarikan bi itia manla osorde thaga sarikan bi taganla gorde bi taganla family te bi kiman problem sage hoile bi ituge apni khan modot kora ituge khushi beji khushi paina ase man kiman bi kotha de koile bi iko alak vocabulary alak words tu nai amni khan ki thanks korile bi itu beji chotu ase ena feel kori je moi 3 years majority amni khan iman sobte sponsor kora beji bak 13 jon ase man itu khan ke sponsor kora especially Arunachal te thaga manu khan Arunachal te pura aha manu khan wanjo khan ke beji sponsor kori even last time bi past year de bi beji sponsor kori na moi hunise record hunise man bi record edu ekta record maintain korise tu de moi saisile beji manu khan moi dekhise sponsor kora manu khan bi to even aha time de bi ina sponsor koribo ina help koribo amni khan ina modot koribo ekjon je ina moila mondo ina hope ase amni khan ke ina belief ase aru even itia bisi bak moi iman kobole nai kile mane all of few words just thank you kobole uthala ase idu gane bisi kobole nai to even aha din debi idu KBCM pangjam ge hodai ishor bra morom gori bi koina idu ko thank you MDC student lanjing ne yopadam bu nyumba de minyong panang anyo yade MDC student kan amnahan kemanjun ahagena ase bishi kushi bagena luise aro anyo imande chamapongbu noksalan awen ngo yapai kawangai numande lakpa mohiman adamsi nyahu ya boy yo ka sangba ngo polan mang onang hadolande chamapong lakchingne yelak pe KBCM kadalan ne te lakchingne hadowe lakpa pau damnang sa hem lok lak china ilak pamu soul winning ministry paheja nyewang to phaima neo Mrs Chaiman akung man cha phima cha se lok lak china pak phadam na Sa teman lok laka tan ngau chapter 30 verse 7-8 me nyan ngonang kawang mikti siwata me hado hemcha lokani check Ate alam niya kay Hakbane o
âm lùi xe ngô cơ mà cả bông trâu cả trúc như mây gì cơ ngô ô ta mau hi trái la lùi xe ô ye chi suy ô ye chi phong phong nghe mèo cô xin ya cây ngầu lấy y lạc mẹ phụ đâu trích ya hà đâu y chim nè hay yop nang ki châu ấy yên ngõ bù mong mẹ ở thế lâm như ya cây tuy hà nè ô ta mình tâm pha ku hay lấy bu ca ye ca wa ba nong tang te mong meng la phải ya phải lạc ya lui se ô ye chi suy ô ye chi phong phong nghe mèo cô xin ya cây ngầu lấy y lạc mẹ phụ đâu thích ya hà đâu nhí chim nè hay yop nang ki Wang tao li sâu mẹ a te alam ni ya cây hấp ba nè ô ta mình tâm pha hong nè âm mà lui xe ngô cơ mà cả bông trâu cả trúc như mây gì cầu ngõ ô ta mau hi trái la lui se ô ye chi suy ô ye chi phong phong nghe mèo cô xin ya cây ngầu lấy y lạc mẹ phụ đâu trích ya hà đâu nhí chim nè hay yop nang ki Thank you.
chừng mê yong la hao quan tê nang hằng hi chan la si ya san ya li ca nhiên vang li bu la nay ai yan la no tao mẹ hao la hallelujah hallelujah quang phong tăng mẹ ở châu ba lan em vinh trai lòng ngọc văn chương mẹ ca ta như hoa ở say thang mẹ dùng quan ba ai ya ở châu sốc tâm lòng như vua ba lan ai ya mong mẹ nghĩ là chân la nay hi ngao bông tâm la ya sa nhớ li ca nhiên vang li bu la nay ai ya la no tao mẹ hao la hallelujah hallelujah quang phong tăng mẹ ở châu ba lan em vinh trai lòng thơ man thăng thơ nhâm nhâm sơ bu nhị cha bay la li như hoàng nghi ơi hoàng ai giờ pha la hoàng khắc hoàng không bu ơ ca ta ở say nhâm la hao quan thế năng ngao phân bu bay la ya sa nhớ li ca nhiên vang li bu la nay ai ya la no tao mẹ hao la hallelujah hallelujah quang phong tăng mẹ ở châu ba lan em vinh trai lòng quang mẹ nhi a ha si sao mẹ nàng yong quang thân nàng mẹ linh yang bu tu sao phải ngao phan la ai ya lai mẹ min ya yang ngô bu la na yong quan ba phải bùi ya en ca la ya san ya li ca nhiên vang li bu la nay ai ya la no tao mẹ hao la hallelujah hallelujah quang phong tăng mẹ ở châu ba lan em vinh trai lòng hi bak yu bu ke khong nia niu lak we hem lok adam bu de minyong phanang sa niu hem lok lak cha to ngonang hadau sau de to bu hai tak palan ching na yop lak ching na nium ba de bak phanang nium ba hadau tu shau so bu pe cham se yen tam bu akhung born again in Christ imanyong yanga hem lok lak ching na bak pha hadau ke man phai nium ba so bu phai nenga ya lak ching na hadau china dam na Hayang kawang Krista Jisuma I menangbu Pai Fiene Noman Wong Pong ase Yapala Saat teman apa kawang de Jinda Akem Yenangbu Mikti Siwado Amen. Philippians chapter 4 verses 19 and 20 Mabukawang ngau inang Sa tobu nam nolak china sausan balanda hibak pana. Hymn number 193. 193. Tonan no man pen pong asayo tao nang hang hao hi ba kaya ye asay mo ching ma yo yang a to tao
能人与把握之间啊，亦能杀得定。那个独到永远把亦能为mana ya pane ya pe hay ya ye pala to ku thâu a tiên lộc bơ se ya thâu quan thân ilam way pu ya man nghi wan thân hậu wan ta ya yang ai yong pu a ta e pu chai na ki a sa ta a tên la ca tóc thâu yong wan ba y nang môi hay mana ya pa ning ya pe hay ya ye pa la do ku thâu ai yan ni tha pa na pa yang ki thâu ang pu hai mong am pu a sai hi ma te pu hang hi o ya te no hi ya i pu tao chai na o a sa ta a te la ca tóc tao yong wan pa i nong môi hay mana ya pa ni ya pe hay ya ye pa la to ku. Teman phai, to ba siang ingin nam no bulan, sausan bulan to mana, to bu sai pai bu, kawang yak to fan fa yop kening. Chao ba da ba yongwan ba kawang, to mana nang to yop nang. Hayang to mana moi mana dambu, nang a pa bu, siang ingin yomu bu, pan pong, hayang mong long ba kawang nang sang da ya pai bu. Uwang dang kawang, ating lak bu phai ya pai bu gaya, nang kadalanda moi mana dam nang sa ating lang nang tau kama kawang nang menyong boy hayang atau ba si hingin kawang nang angching bongbong chena pumanok so ching manam no Taiwan da anye wang ngoi buma chon oklak chena kawang nang lamya batang ha ayin yongman ba kawang nang da fan fa boy nang mikti siwa dam lak ching nese nang ngau ibu kia to mana nang da to bu ya pai nang moi mana dambu hada ba si hingin kawang nang yakta fan fa yok boy boy man ayong na miyang atang paasa. Yan yung ba chiso krisam pan pa wong yup na tanas ba mula iya. Amen. Kawang mo man lang. Takatin balan jing na yop pa ibuki tanapo to mana yop lak. Takatin daya yop nok to pa yop pulan menya na pa ibu mangunang hayang ating lak pu fay nyan bu ngunang to mana o ating lak pu fay Jisu Krista man may dam lak sa yop dam lak. Anyo takasang bu fay hadaw kim jing da pa ya. Jisu Krista mabu may dambu yak laksa nangu ating lakbu fay paya shota ani utakatin bu fay ngo shubu na miyang kama nang ngo pu nyui ma yong pu oklak tau China tamnang numan takpalan jing na se yupu yalak tawa kawang ngau yalak pa haki inang
au be iman yang chan ngoi keneserit me ngai tau mangopu kada lana i sing hayang tau ba ka me jing yo yupi sayede ngaulan sonadai hayang iman e dang da takpalan say ya bai hayang e ni chiang de no hoi i ni chiang de no hoi chon lak jing ne iman tong e au yen chon iman say mayedam Jesus Christa ni chiang de chon lak jing ne se dong hayang au yen Jesus Christa ni chiang de chon i dang de bai bu takpalan say mayedam tau jing ne tanap nanga Jesus Christa ni chiang de chon okpu ya fan ma nanga ding lak pu pai mong chong chon kama nang dak mai lak hang yo nang nei bu ta ngo teman nyanyi ba Jesus Christa ma mai dam lak angan mong ona teman moi lan yong ngo bu tak den balan ching ne hada ma lai nya na pai yop nok te pai ok ya bu yo pum ba si bolan ching ne yanyi ba Jesus Christa man ma kanyen wang ha miracles of healing mai dambu miracles iman ayen jing ne yu dam ma jam su bu ba ya yo ba hallelujah hallelujah ataba achauba ataba yongwan ba kawang tuman nang song da bai boy hang ching ne nanga ayen kawang nang ma mai dam lak angan wong ngonang au yen na yanyi ba Jesus Christa man ma mai dam lak angan wong yu iman mai dambu angan wong taubu first century me awang ba Christian lana awang ba myang bu gadalan pai kanyen wang ha twiling bu gospel bungau me wang ma na ngonang o wang dang kawang hada bungau amai hada saki amai chingne kawang nang de menyong bu fa bu hallelujah wang dang kawang nang a chana ye ba ayang atau me aniu takate nang obalan chingne lainnya na pai ngobu chahinaulan nyahinaulan chingne se achau ataba yongwan ba kawang nang min me yo badam boy hadamo wangka ayen tapu pai ngonang wangdang kawang nang mai damdo ani o tau kame Yunis ayen nang mai damdo nyegwang ayen wangdang kawang nang mai damba linon tolong siwang iman ayen yongwan ba kawang nang mai damba ayanga nang mai dam glaksa ating lakbu pai hadame nyemai manpon nowang hayanga kada mabu moilan min i ya ok ya bioi wangdang kawang nang moilan min singnang tau kame iman nyana pabu minde nang sausan ba tawe chon yo badam boy alau ba min me yichi hayang boy min doktor bu min yanyi ba Jesus Christa man ma tawa hadau lai te chon nang apa aha ya chau man ma takaden balan nang mai dam dak hayang yong ngobulan wangdang kawang imana Jesus Christa ni chiang de chon bu jing ne tanap iman mai dam bu ayong daunang hallelujah kawang nang de minyong bu fa boy hang ching ne nang mai dam bu pa bu ngonang nang kadalana pong daudigi mai dambu ba yanyi ba Jesus Christa minyong wangdang aba kawang yakte niu yalak pe yong ngobu yen hayang noksalan fanafai nang yomya siup nang tolana sopa nang mong ye amen kawang mohiman o yen mai damdigi naman fellowship me ane utuman hado mangers fellowship me ayen sagi pabu oklak hayang tau kaya kawang mikti siwa tampungona
Namai. Kenapa? Yang ngai hendak lalan no pangnang yang boleh mong tamen. Hipak mah ngonang kerja. Ada mah kenapa yang tampu ministry itu mana? Hipak jama. Wangnya kayem nang oyang ki. Nyu bangau icai. Kawang sipsi ising. Bumenok hanggang oya bay apong itu. Cok ngang oyang ki. Yang boleh dini Yesus Kristus sipsi kaya. Wangai hayem nam yang lagi. Okay, sao Konyak kadong me. Mabu cok ngang opalan. Hatolan yan lak jingne. Hatolan bumenok Kristus si sauda ya apelak jingne. Tuiling sau san bu ministry ngonang. Okay. Yo nok sa phong chong me nomani yo teman tui sau jingne. Teman ayan jingne yo pu me jampa. Hang jingne pau menu polak jingne yo tembu yan mok mu solak nang ngai nang. Nau mai ba toy lak jingne yo nau mai ne ngoyang phelan mu tai lak nang ngai nang. Okay, teman tui sau jingne hipak phi me yo pu me jampa o se yo pa to jane tam nang sha to man lo lak hema ala pa Jerusalem me. Hangga hong li mong mai a chao lan ngolak khadong mik show mulia hato hemja lokone. Yan tambu kung nyui palan sembah halan yong mong may nang. Tanyi hem lok palan asay de minyong panang sa damana kawangau chailak hadong onang daw kay
kawangau teman mong dehu neo ating pa ma yahama teman chayok lak bana teman yoyoi chude mong jam hadu ge yu padan ge teman moilan cham sayong ayo okay teman yong yang mo wan de nyum ba kaya sama dang hi bakya ada lak chine bak phadam na Yop kening. Achau ba da ba yongan ba kawang. Nang ngau sagi palak chene nang sausan ba dau yong nang. Ngau bu ba yen yang chai bulan nang nyilan cha ki moi man dau lak kene. Tau ba hibak mai kawang nang chunya siu pui tau lan su ba nang mong ai yeu. Amen. Shot ke. Mỗi lần Bible ya apa ngok kelak se ating lak nang. Eme huya ya apa bulan ngok benemang kema mobile ya apa ya boy mobile mo tiningannya teman konyak Bible ngai nang. Anu English Bible ngai kelak. Genesis chapter 22 verses 1 till 14. Nok ma Bible ye apa bulan jengna tinia hipak sau mai benemang lak hayang wangang we Bible elak. Hayang kawang kemjing de Bible, kawang yop nok de Bible kawang ngau hay meditate na mang lak jing na, kawang ngau elak jing na, chai lak jing na, teman Bible ngonang. Tau kema Genesis chapter 22 verses 1 to 14 hado teman monglau elak hayang screen mo pa ngonang. Soman. Soman yang kemataman jam dah janyi lem. Taulan fame kawang Abraham de tuk hayang iya Abraham hayang iya chan tau me ngonang kawang nang Isaac cha singha ngopu Aude nang kanang yuiha Isaac voi hayang kawang ida ngau tambu nyui ching cha de tai ni lim sibu ba ma Abraham yui mik wem lai wande ka mik achai ma ngi hawande Abraham yui nau si ni de numan ka tu phai tau ma tana ngokai Udo kanda tau hay naha tumni tai sining hayang kemyang ni se numan tangda lai yegening hayang Abraham chakka tobu ma chaklak han ya yuiha Isaac de paine tam hayang ia yui yakma chakka wanglak chingne wan un phai yang cha ya tau phai ma imni mui ni cham se tai Isaac iba Abraham de tong uba hayang iba wacan aha tau ma ngonang Isaac tau wan hay han ba nginang hapui chaka tolak jingne ni aha apu verse 8 Abraham chane aha kawang mu yui jingne chaka tolak ni ha cha ya phala tau khai imni mu ni cham se mu kematai Obe kawang ide itpu nyuide iman pai Abraham tau kan ma wam chong ling hayang tau pa tang ma han ayin sen ang ia yuiha Isaac sayang chaka tolak wam chong han tang ma ang tau phai ma Abraham yui yak yuiha tang tuilak jingne yang no hapoi yongwan pa songmok pa wa wangdang mapu ide nyeke ing Abraham hayang iye chan tau me ngonang iye nahade nang yak ta yu hayang ide hango takling hang jingne nang ha
nang ha cha sing ha ngộ pu pu yetik pa pu khai sa pa a nang ka wang de nyam nang se tau sing diki Abraham ngana lai wande I tok phai me nhi bong cha phum tim I awong va yang ngi Abraham when nhi bong a ya yang chaka tolak jingne tau ba a yui ha nan lai dui tau khai Abraham tau ba nyui de yong wan ba wa ya pha lak se nyek hayang te nhi de ngui ka da la na yong wan ba ka tau me I ya pha lak se inang wow yong lo yang kita nampak teman ka wang ngau hatau kadam yang han afong tamani mapu camu pan mapelin mangok bumong mapu teman inang hatau ma ya fanyang ating ba amakembu ma Chonbu alamlan elements in true worship. Hadau ya fan ki teman chama lai na tamhunang. Teman moilan hadau da yo bekemlak chena pai bungonang. To worship. Tau jina hadau worship hama hangi. Kembu teman ngau me ilak na kembu hadawa hangi de ibusi. Hadau nginang. Au ba teman Old Testament yi kau da lai yelakai hama Old Testament Hebrew menyan bunemiang Hebrew nanga adam tok ta kaya mabu ibu yok tau ibu yok hayang boy so mai buna commentary ma dictionary ma anu laya anu Hebrew ma hakai si wonder Roman script ma nyana Hebrew root words o yam okpu jina tamana hado Hebrew ngau singbu ki okpu ya fan ki tamanda alam epungonang tau jina Hebrew word te lai wonder dehela si ibu hado dehela hadawa English me praise temana minyong pabu hadau de ibu de hela hadau ngenang ni subwa worship de Hebrew ngau ma chuan bua ni subwa saka hayanga hadawa English me do bow down umukuma tabu hayanga talak hadau de ibu ngenang lim subwa Hebrew word worship to chuan bua upuda hadau upuda service sausanbu namnobu wamjong ma namnobu hadau tuiso sausanbu de ibu ngonam hayanga English ma tamana chonbu worship hadawa hadau ngaumuk telayanga hadau bai tianglak hadau bai sulak na lipwanda worth that is worthy teman ngau ma wangbu si lakaya value it has value not worth si udem yang ada aja sang hayang boy worth si udem yang kema tawa sangbu ngen payang bu senne hatawa yong sangbu tui jayang worth doing this worth taking this worth buying this wongpong nam yang bu hadau di inang worthless si budem yang kama wongpong yijibu hadau yapan temana sengnang hayang sheep si budem yang kama the first temana sing okpua abu yang jing me kembu sheep tau ngin linang yuno teman yup nok pai si yong bu teu sin bu yang jing me kembu li siang ayong Noah jing ko kibu Noah akibu hayang boy worship the connect na miyang bu hadaw surface not about that sheep hadaw yang jing mukim bu ba sheep yiji hadaw surface sheep hadaw worth the paubu hadaw paubu word hadawa either concept which means to give up saji panapabu. What do you give up? You give up your heart. For what? To the one who is worth giving. Au hiba khak wanga mongjang phalang ngo ida pabu. So that makes sense. Worship. All right?
hayang boy hadaw kia tau ba meaning mo teman ship meaning a hagia concept so nginang aniu give up so ngiglap hayang boy simply it also means state of worth leadership hadaw suffix word leader the ship powder the leadership tau kema wenyu woiba woibu tuiso te ibuni nang tau jingna hadaw state of leadership hadaw kibu teman tau worship a hako chonla membership sibun miyang ka member anu state of being a member is the membership sa teman tau ki chonbu tau ki mo friendship relationship so ship word hadaw suffix a state of relation ship si kama saja the relationship mengobu tau di ibu hayanga membership membership pada the membership member na ngobu hadaw yafan the ibu state of member state of friendship friends so worship hadaw lamu tamana worth and ship hagi singbu oklak tanap tamana ibu Genesis chapter 22 verses 1 to 14 and particularly verse 5 Jama how do text tawa daw mo buat may yengiok verse 5 Teman jam ihayo hadaw chapter 22 Genesis chapter 22 to menyanang unang verse 5 mangopo 1 2 go hawande Abraham yoi nausi ni de numan ka do fai tau ma tane ngokai utau kande tau hai naha tumni tai si ning hayang khemyang ni se numan tang da lai yegening khem yang Hebrew word lim yang ke tau yomubu shaka which means do bow down umukema ku utayang yegening sibu Abraham chunbu word ado shaka adong ina hayang hadawa tanap toman ibu hadawa Abraham haisang Isaac imni pungau teman ngina hayang hadaw isi udah temana emakemlak alam hangi ba kak subungo hadaw yafan lim beli ngangoya singok lang nginang gi tau jingne hibak adanja tai gi hayang boy numana hibak pa okpuna miang kama hagia adam haga ngahu nang first point emakemlak jingne tematabu worship Jingne, you need preparation. So let us think about preparation in worship. Tanap temana ibu laime Abraham hangi preparation ya busi. Kawang edit yang ke Moria ka tau Moria de tailak jingne. Tau kami tailak jingne timyasi. Yes. He was ready to go, right? Ita ini timbuno. Isaac imni. And what else did he get ready with? Firewood? Hanya ya si. Teman-teman ibu ma. Hanu ya buno. Yes. Hanya bu. Anu hangi ya bu si. Nyet yang caku. No. Knife. Hadaw timbu siya. Aniu iha Isaac ayaya si. Ya bu. Hayang apa kena tayo bu si? Moria. Hadaw ka dokter tayang ki. Keme. Ready na miyang yang worship na miyang lakjing na. Umakum lakjing na. Ating ba umakum lakjing na. Iya timlak tim yang tai bu kaya ni lim ngo yang lai si buda
กะวังเอบูฮัดโมเรียกะตะวาใจอย่างงี้ให้ยังไงอีเสาสันปานีสงินังฮัดนี้เดนุมียเต้ามาโงกอยู่สิเต้ายังไงอีหาเอ็มนี้ตายบุตมานะงี้นังเต้าแค่มาฮัดเต้าก็มามาคุมลักจึงนะสิวันเดnumber one มาติมาตาลัก ready นะเมียงลักเต้าให้ยังอวังบ้ามวังลักตมันมงจังติมลักยังเมา your heart need to be prepared need to be ready no มาคุมลักสิบุญเมียงก็มามงจังติมลักให้ยังadaมงจังบุวังหันยังเนียดยังlama bu Abraham tim bu kia tim yang seriously worship yop bekem lak jeng na ya yong lak hadau nginang hayang boy yop bekem bu ma akung yop bu kembu jang onang kembu akung jang onang anyu pumlom ma kembu onang private worship tau jeng na private worship ma lai wanda pumlom kembu ma anyai na tomana we set aside time hipak atam nang ning da an ang yang nang lom yop lak jing na se ya bu hado hipak and you create the sacred space nyui pan room ma ngo nok hayang boy ai tinok yop bekem bua evening morning yop lak na tau sitting room yesig ma tau ba room samai lak se tau ka dalana yopok lak nyuiไม่ยังnoisyนะไม่ยัง distract นะยังยังลักยุยจิงพันจิงอนุกอสุกจ่าเจียรุมจ่าเจียเต้ากันนะยบประคมลักยุยเนสนังฮัดเอาอันนังบู that is your private worship preparation ให้ยังเต็มดาบูเต้าขี้งี้นังมงจังให้ยังกันมงคงเข็มบูเต็มดาบู your heart and mind ให้ยังอันยูกะวังแต่ใจลักจึงนะBible ibu meditation hadau ngonang hayang tawa tanya umukum dubu yop nokta mendai ngo hadau yiji ja hayang boy nang pemlom temada bua wangang ngui bu pai akung pai umukum lak jeng na temada bu ready na myang bu ngonang awang nangi timlak si nang mongjang. So your private worship is a preparation for the greater corporate worship together. Hamadaw preparation ma timadabu malakatay kamadaw wang bu namyang laka? No. Tahu jene teman yop nok tepay buyango. Teman kawang kimjing yam buyango. Hayang adaw syunang. Hayang akak wang dah kemlak wong pong. Hayang boy. Nanga yitim baya tim bay busi. Akung jam haka kemlak jeng na. Akung kemlak para tarik hay bay bu haya. Haya nanga tim dayang ready na meyang bay busi. Tau bahi jam dai du. Abraham ayan da lai wanda ia ya onga sangyak bu pai temata bu pai payangi tau jing na hatau ma anyai na taman emekem bu temata bu pai ready na myang pailak hatau jing enang ni su bu ba ma emekem bu ma jan yi bu tau glak se ating lak bu o mong hem bu hatau wong pong na myang nang emekem bu ma temadabu o wong pong ready namyang po preparation hada wong pong and without firewood without knife without Isaac right the worship there at Mount Moriah it's not going to make sense so you're coming here maybe it's not going to make sense yitim yitaba paida udia nang mongjang Japan Japaba paid up wujing. Quite possible that way. Tau kami nyisi bubama, emekem bume,
cha na yibu tau kalak se ating lakpu ngolak fungpong cha temadabu ni sibu ba ma ating lakpu hangi da ating lak hadau nyu ching da khum ka wang pai yop khum ka ma cha na yibu tau lak. Right? Do you believe that? Nanga yop nok ta pai yop pun mi angama nanga chan tau lak se ating lak ya. If you listen to God, or when you obey God, when you worship God, do you believe that God will also respond to you, speak to you, guide you, answer your prayer? Yes, of course. No. Ini ngasa ada baya shot bulili ni shot yong bulili ni yong, ku bulili ni ku bu bahaji buaya. We don't do that. Hayang boy among bama, yahama temadabu bay, noksama temadabu bay, kawang da emukum lak jeng nasa bay bume. Ni sebu ba ating lak bu bay, chan yeglak. Tani tau emukum lak jeng na not private but corporate worship. Chama hadauki kada haja pan haja nit chama yobukum wanda. God is going to do miracle. Kawanga ada ngau kelak. Kawanga kanyen wang ha tueling lak. Ia ada cana yelak. Tenapu text Genesis 22 ma hadau inang yo, hadong inang yo. Ambukan nyui mesing busi hadawa. Kawanga Abraham da Isaac, Sarah imni da Abraham Sarah imni da cha sa mui man dambu hadau Isaac. Hadau Maria ka tau me ide chakato phasi bu ya ni chakato bua yan mok yan ha tui yang ma chek yang hadau to bu pha bu chiang ibu kai hayang boy Bible de lai wan de kawang Abraham de tok senginang hayang i ating lak bu ma tok bu hayang boy Abraham ba i de tok bu ba sing lak aji bu kai kawang tong bu sai dai bu kai ya kawang yunang sa ibu kai kawang ide ngau sa hitai bu ie ating lak bu kawang Abraham nanga Isaac udah Moria ka dau akan jatuh hau ba bai tau kan de tai nanga chaka ada tobu ya ba tau ke mahan ya nyet ya no nah ya kadu dang mesot tai mangi busi tai wande Maria ka dau ambukan ma kawanga hadau nyui ma kham hadau nyui ma chak to ba se altar hadau wamjong nyui ngiya ba tau kan ngui wande u dau kan me si buki ngi wande i bai bu sau san ba nyi ngo sing nang hadau nyi de numia tau ngo kai Isaac dumia udo ka dau do ong yang ka wang de yob khum yang dumia jam lai ye ga bai Isa lai ye ga ning si ibu kai Abraham Isa lai ye ga ning si ye ka wang i chak to bu ya kai si hadau i mong hayang chak to bu si bu mi yang ka ma i ha tip tu yang Masyak yang atau budai ibu, hadau ising. Hayang atau ki mu i hadau ka tau dengoi wanda i ha sabu kai. Nah, wu sayang yayak sayang i ya ong buhan arrangement yang atau handang me hi. Hayang i nyet ya bu hadau ki saji tuilak jengnese no hung. That is not my makeup story. This is what we read all together this morning, right? The mancam ada bungau ibu kai. Genesis chapter 22 mabu. Hayang boy tahu so me. Hangi Abraham ibu si. Ibu ibu so san pa ni de lai. Dumia ong yang kem yang anio dumi mu anio lai ye ka bai. Abraham ating lak bu kai no.
iha caka toba si ibu caka tolak wang lam kie ama caka tuyang tolak hayang boy tawa ating lak nang kawang i ba angan wong ngonang ayang yilak hayang tumi chama anyo sausan pa ni pe anyo ke me haulak tau ki bu ki ngo bu no wow tau jing ni bu kai hado ating lak pu dai do alam cha tau muria ka tau ma yup pu de kem bu de kawang chan galak tuiling galak ating lak pu ngo bu kai hama tu mana tisin sima ya ma bu kem jing yang ka dau muria su min ha dau de hado ating lak bu vai numan pai shot ngoya hagia ating lak ya tau jing ne kembu kembu ating ba ma hado expectation kawang da ating lak bu vai i chan ye glak se ating lak bu hado yong bu wong pong ngonang lim su ba ma kembu ma fanafa tobu dedication offering teman ibu consecration atau wong pong Abraham jing ne iha tobu ya ga siang kawang i jasing ngo bu sing hayang Abraham atau jasing ngo bu men pa si hayang boy i mong jang palak semong tau jing ne fan na pa bu ngo bu jing ne i halum i ya ong yang Sarah hayang Abraham ni jing ne Isaac ngo bua yong precious yong na yahu yo betan bu de yong shun de pai me ka wang chan bu answer ni chi si bu yong mong de tak lak pa yi dom lak na hayang boy hatau napa ka wang yu de bu hangi jing ne as an offering tobu tova si bu kai tomana no ni ngok bu mu bu no cha pha yo lem ngok bu mu no cha pha yo ka wang no man de moi man dam bu hayam nan te do nga ngok bu yo mu no cha pha yo hayang ka wang de kham bu ma tobu phan pha tobu ngonang ating ba kham bu ma hayang boy kadok nok jing pan ngok bu yo mu bu cha ka wang de to bu pa yo kari lim ngok bu yo mu bu nga ngok bu yo mu bu ka wang e kim jing wong pong ma chon lak jing ne se cha pa yo shing hengin mo tai do lak ni ngo nang ga lak cha pha yok bu kai lak pan ngo bua tau mu bu lak cha pha yok bu kai pan pong tu mana phana hayang tu pha lak ya hayang betul menui teman ngau ting yi hayang boy ani tobu monglong tobu si wande ma bu tau ma teman pha yok yong khai dai na hama tu mana kembu kembu haka cimbu ba ating ba kembu nemyang lak ya hatawa yitim yitabu kembu ba kung nemyang lak si hang ne tobu tem ba yi pai bu kai khau ben khau da kho cha kho i pan phong wang lam nemyang bu tau yen au sing bu tau mai yang sang nyak yitim yitaba haka don ne haka hai pai nang bai wang lam li de hayang ba tau gi ibu yi chi fan na pa bu pai to bu ya pai la hama nang to bu me ka wang om lak hayang nang hadau kan me kem Abraham ki e yopua ating me nang jing ne muhiman na yang la hayang ating ba kembalan apa ka wang de Yahama kembalan nang yang aninok u miang lak
tahu kan teman tahu tak be kawang Abraham da yu buki ninok ta hangi yu nangki tai do kawang Abraham da yu buki nang da hangi yu bude nang ya pa bu si nang da hangi yu bude nang pa bu si hadau tai do hayang teman hadau kan da kemlak jeng na se bai bua beli subwa ngamuk ma beli subwa point ma kembu ma kan hai mong lan sa phana phabu hadau wong pong tau concentration yong wong pong meng nang bu tui cha ok lak jeng na yong phana pha chu dai lan sa phan pha tau kan mai ang yang tui ling ma tau tui so ok pungina tau ki kawang da kembu ating ba ma nang chu dai ya pangaya kem ne yitambe tanap yop nok to ong short pu hai tau I ba jing yang da nang chu dai kem da ya si nang kan mong wa da ya si tai du nong ma alam tau bu tui so anu ngi tau da lai ya hayang ngai ni lenglak hem ni lenglak tui he ngau khong kembu tau mix so mali ya pa ngo ya no you're not being single minded you're not concentrating in worship to the living God nang apa ya pem kyang mai ngo nang muda nang chu de ya isa da fan da ba bu lan sa ya pa bu de kembu taibu what that is very dangerous hadawano atu na myang la ka jan kawang song da bai kembua kawang chan galak sa ating lak bu bai bu de kawang chan wan de hangi chan bu se sing yang nang nok da lai lak si kawang Abraham da hangi chan bu si I han yet pai tui lak jing na yak hong dau ge no in ngo wan de sa ji tip lak jing na se yak ka ta wan de midway in the air no da atang ma wang ma mid flight na atang ma hagi yang ta sa wang dang somuk pa ibu kai nang kan bu sing digi hayang boy kada ma bu no mingui song bulan ngi nang ge si bulan ngi nang ge takaden bu jing no jing nang boy tenap wang bang buda kawang kem jing ma kawang ibu ta si ibu ji chai ba ibu ma ngo ba nang hai los yang kawang chan pha kalak se pai hayang boy ada worship ma kawang chan bu de nang concentration ni nang chu dai ke ma dai bu jing ne akan jam ta se ibu hadawa ji chai ka bu de apong ada bu ibu de kawang da ba you yop hayang bu I chan bu hadau ji chai bu hang ne nang ma concentration ji nang mong chang fan ni ba tau jing ne ninok jing ne yop nang ka nang jing ne yop nang ka kawang da tong nang ka hadau concentration fan na pa bu kawang da nang ayen fan na pa hadau sahada kawang sahada yop ba kem bu ibak ma alau kong kem tau yang kemada ya du sing yop ya bo tau mai la ya khong yang praise nem yang bo lam yop ya bo tau sulak hayang kadok de khepda yang yop ya bo tau khembu yop khembu je tau di inang teman in de nyai bu mongjang phan na ba bu khong kem bo ho bu ngonang hayang bo heki bu tim da bu yenang bu de lip khepda yak hong ing ho no ya du sing ho ma hadau ba adok mengilak tu ina yang nang hayang boy kan mong among ba alu ba ma ready na myang hadau corporate worship ma toman sip jim wanda hadau kan mo hadau khungu ready na myang khumlak jing na sa privately worship na myang pai bu khung udo ba kan mo bu privately worship na myang prepare na myang pai bulan hadau kan no pemlom de ka wang da yop bu kem yang bible I yang ating lak bu pai bulan khung hadau ba khungu tau ki mu tem ta yang pai bulan khung atok pa keleri ngobu no mano hadau ki yu noksa nyulom palom khum preparation
ngok yang ready na yang Bible ready na yang Bible kawang katalan sebecam wonder God is going to do great things in your life, in my life, in our lives. Hadaw ya hayang Abraham da hangi ibusi the last point akimba ngaumek me kembu me yi non bu ngok bu hang na yi non lak because of the answer, because of the miracle. Kawang iya hangi ling hadaw experience pong daw bu jina may apong daw bu jina hayang Abraham hangga apong daw bu si iha nan lay na nyi bong ngai bu kai hayang hadaw nyi bong ba hay ya yang iha lan dam yang tui bu kai tau kai me iha nan lay nyi bong ngai dam bu kawang ide i khumbu da chana yebu hadaw experience tau ki imu i ating lak bu ki imu kawang tuiling bu kai iha imni cham se sausan balan dang da anyo lai yi tau kai ma hadaw ka tau Mount Moriah ka tau abu kan ma iya khum ma phan na pha hadaw tui ayong tanap taman ibuling hadaw da Hebrew ma Jehovah Jireh, God will provide. Or God will see to it. Kawanga pagalak. Yisigama kawanga apong daw geja, ilay geja. Naman na yopukan maa Abraham menbuki menoklak na saking oya. Hayang i kembu hadawa i past hangai ba i ayan makawang ida payanggi. Tau jina hadaw palak lende bu story ni sana aje ba pabua ngoiglak ba mo emekem gema haga palak aja sa kawang panang hayang kawang pabu nyoi sa menlak siang menbuyang. Tau gaman tanap teman emekem na Bible hadaw KBCM yubdok. Hayang hadaw nyoi jing teman Jehovah Jireh semen oklak cia. Kawang paglak. Hayang kawang pabayanggi. Tau jing na testimony ma best ni yang hai. Hadaw kende pa ya emekem ko ma tau nyui jing ma kawang panang ja. Tau jing na hadaw ating lakpo ayong angha. Moilan ku dah. Moilan mik moya. Nanga kawang da emekembu lam tinga yelak na tanap tamana chai bu me alam chao singa yabu ngoya emekemlak jingna temadabu wongpong nang temadabu fai emekemya yenang kama kawang da nanga amyang chanlak yang hayang temadalak jingna kawang da wong yudo emekembu ma chan yebu taulak se nang ma ating lakpu pai emekemya hagangok ko ma kawang amoy malak yelak pa ating lakpu ang daw emekembu ma fanafa tobu nang apa okya hayang kawang nomi ba jeng jepu ya daw emekembu ma kawang da lan se nang kan mong alau kadong yu tuing ngau kem na yitam ba kem jing ma ngoya yinang kama kawang da amyang chanto hayang lenga yi lak hipak amai ngona hayang akem ba me kembu me yi non bu yi lo bu pa oklak na Jehovah Jireh, the Lord will see to it, the Lord will provide. Yungwan bawa ya paklak se nang ma saki wang manangoya
yenang gamaa ating ba emekembu ka dane man myang opu yafen menang ngonang kawang song de bege hadau tuman jeng na se hibak amai ngonang tuman jam se tuman jaibu kawang ngau ma yafen yang so kono wa yuyu yan fan fa jam shupu pak ya chao ba da ba yongwan ba kawang hadau ba namning shom hibak amai yan amai me kawang nang achao kem jing da pai lak jing ne hibak amai moi mana tambu jing na se kawang nang de menyong bu fa bu anyai ne hadau KBCM kem jing me pai lak jing ne se manyi mu ya ha mate madae tau so du mu hadau hat nyu ya tau me nang da yobe kem lak se nok sama nyulom balom me ya ha mate mdabu pe pai bu ma ngok lak ani utana pai mok se hango tim dabu anang bo pai ngoyo sun tau ba kem jing ma onga shot ngo no hayang boy ating ba ma kem balan ne mang lak jing ne ating ba kem bu ma khak shubu nang da kem lak alam lan kadam yang han ta manyi mangok bu Abraham bungau maya fanyang to mana atanja 30 minutes nanjing to mana kawang nangau ibu me nangau chai bu me to mana to ba hibak ya yang ge kawang hadau mong me nang kadalande ngau dambu hangyen ngoy abe hadau chingne menyong bu fanang o wang dang kawang tau kan hayang tau nyui me teman hibak fe me em khimlak chingne painang chinde pumlo mo timadabu phai em khimne tampa hayang aniu hagi cham sa akung yob khimlak chingne hayang tau kan ma kawang nang achana yibu ngonang se ating lak pu phai hayang tau ki mu temana nang da ating lak pu phai tobu mongjang kan mong fanafa hayang mi pu ngau yi chi hayang bo yui noksa pu ngau ma ya fanyang kawang pha kalak hayang kawang pha bai bu ja tau kai ma sawa tau ba nyui ching ma em kham bu de yongwan ba ya pha kalak jehova jera se men bu nyui cha ne to mana tau ba kham jinga lengneng kawang nang ngau lan me jine jem minyong pha bu nang kha dalan de yelak pa muhimana tambu jine se minyong pha nang hadau ngau nang Abraham ma ya fanyang ngau bu ngonang tanap hadau ngau ma ya fanyang kawang nang da ding ba em khimlak alam nga nanjing to mana chayang gi tau ba kan mongjang me to man pai jendang ne tamba yop nang talana so pa nang mong ye amen kawang asai de muhimana Hallelujah. Praise the Lord. Kawang de minyong panang ni nyom ba kaya hangga yo ba kamlak hadau chiang yong maya ko nya ya tamhan bu nyom ba nang hayanga ni nok nok sai lak ba kawang moi mana dam si taman saji tuai tama painang tuai tama loklak hymn number 436 Jehovah lingjong si soma 436 Episode ma taman moilan cham se yong yang lokal Yeah.
jemse sona man jemse yup yangai tau kia tui solak yopu ngamak tawa mulan chayanga hage inang tanyi NBCC Day of Prayer ngonang NBCC ma wenyu woi balan eman ayen noksalan chingna domana elak pe yopu mo umha anio hami kawang sagi phabu nyu ibu hadang ngaulan doman te dolak hongboi jingsau jingna yopya se enang hayanga seyong jingsau kadalan jingna yopya se enang lengha jingsau ma anua tuiling lak ngonang dau jingna hadau yangai lak jingna yopya se enang hayanga Nagaland ma student nahalan te yemai bu hadau ngai lak hadau ngonang ge hadau jingna yopya se bu ngonang anio mam se lilak takhaiden hadau ngonang se enang hadau li changyang atuman yoplak ane akamna tuman pai pai jai malang tigon ia amen sesolak tuman tanyi bu ngaulan hadau te to yang asa ngau bu hadau ngamko te to yang jam se yop yang atuman tui so yopa haleluya 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 영원 버지소 Nanga chenchen damai nang nanga kan bua kiminang nang suksia akimina kada nyuha damane yungwan bajiso nanga ucabe kada nyuha damane yungwan bajiso nanga ucabe yang kawang nang da ting pa ma hayang ya ma ama kamnak chikne man chude de man mongchang de man ya de oh banangan nyole bilako hau Kamandani ada banam kamting lau ya teman bayi ngonangge. Nang ngaulan caya ngayungan baji so teman nampo. Ian ngaulan hai ngayang ayandai ni. Banang ayen ngaulan nang dia ting pama yahama teman yuba kamlak cingna. Nang dia yungan babrama yuba kambukie. Isak tolak cingna ya dai bukie teman yen nunang tepe. Yubu kaya nunang mabuami tolak. Tinglak bu kaya nang bu teman yungan baji cani ibu. Hadawa tingla buah yung pai nak de tuman de yung bakam de tam ho ba. Nangi halat tuman de nang hilap saksi ba tuman de. Chaja nganga tuman de nang de yung wan ba ji so hadu ge. Ama kambu yung wan ba de ge ngonang da. Tingba me ye ji ba min de he tuman de nang de hadu ge so san nang da. Nang de hadu ge yung bakam nang da. Hadu li yung wan ba ji so nang hadu amyang anu nang ya de. Hayang ba wang tang nang mo. Tinglak buah yung pai yung wan baji so nang so san buma. Hayang kawang nang nyepu ni ma tuman. Nang pai hawak lak pana kadung ni ma tuman ayan na may mamawanda. Nang so salak nang dia ting bamba makamnak. Nang ngau chai buma tuman ngulang chingna. Nang chau yaha kaya. KBCM ni halan de yung wan baji so yalak pana nga. Nyawalay bu nang ayan ngaulan yalak pa yakayo se. Tanyi nang tuman nyawalay de mujine munyong payang Yandai bana mo mohi mani wa suman mi yokoi dolan sa bana mo ay. Coba yen kawang uba nang nihalan tuman. Tini NBCC jingna sa yopu ni hibak KBCM tuman o hadaw nang kemchingma yopa bainang hayanga chongpa mo boyanga taangabu yopa kembu lokolaibu similambi essay Yung wang mana tumana cayang ke nyena nang sausan ba kaya hangai ba Abraham da moheman bu Isaac nang da tolak jingna se kawang nang nyeng tambu kia Abraham ting lak puma mong chongong opu hadau chiang yung maya nang nihalan tumanda hadam dege hadau ngawya yang tuman saji nang kimjing tau yang yaning nise do kimjing da lai mani se nang sipsi teman moilan tang anga tambau se coba yen kawang yakta hadu tu isu yong mai so tam bujana se minyong pawa yana da ebe nang de moi manua so man mi yopo yang be tawlana se upa nang mongayo amen O Pateman ye nokte man tai